abebembezi b'ishomero rya BDA Junior School muri Kizinda mu district ya Bushenya haruguto rwaza Kasese umwaka guhwirenera umwahagasingire Bushenyi ubwo abana bona bashira mu idara ryo kubanza kandi umwahara ba director David Byamukama yasima abashomesa habo gukora umurimo murunji. Wasafta mu buginzi cyo n'abashomese ku mwana yandari kwenda gushoma twino ko kugira cyo. So nsima munonga abazira batiremu zosi zabo abashomese of course bakozereye chamani n'abakirina zitobura umuntu wera n'aba security guard ba metro buri umuntu wano rukoraha hine cya contributinga kubaho kw'abana na nokoraje. Tukashitamisa abana 17 16 bijo mu first grade omwe ijo mu second grade. Nyenda kusima directors bishomero, nyenda kusima abashomesa. Headmaster Julius Bankunda nagira ngo ishomero rya BDA Junior School ekero kuretera bakora kurunji nahabo kufa munonga habana. Nyenda kubahiga muri tabana banyu ahishomerere runji eri BDA Junior School. Shomereri birimo mu mashomero ago kucira yo burunji mu Western Uganda. Umwanya n'umurunji n'umuhango conducive. Nyenda kwara umudiso kusima director muna yeditsha okuturetera abasomesa barunji bakatukiza jabana bitu. Nyenda kusima omucu wanje favor ago kugire mitwe ukakwata nsara bagenzi bawe kandi nitera umuranga abazire mwe n'abaryokwe mureta abana BDA Junior School nishomerere ubwenire kandi nishomero ry'abana bakubasa kushomeramo bakiza bitsirete. Abashomesa bagamba habukori ubarukoresa okureba ngo abana bashika kurunji. Iki class ekozireje abani 16 bono first grade then umwe wabaye 14 ari mu second grade. Bamumbeja basingire bigezo nabo twagambaho nabo. Ni msima bwo kutwatara twena kandi akamsi akakora bigete mukaga nangwana batahi banje nabo bakakoraje. Ni nyenda kuba administrator arukora umujyo bwegese sima director abo cooperating anitwe akatubereraho umukuri cumwe ogubira murundo gwa kashatu ishomerere nereshitamisa beji beji bina cyamushanju kandi abeji bona batwire nibishika kurunji munonga gasha kwa Abraham Muganzi.